kugira ngo ubone uburyo ubukene burimo kunuma muri Iran. Reka dufate urugero ku biribwa, kubera ko burya nubwo abantu bakena cyane ariko bakomeza gukenera gufungura. Iran iri mu bihugu bike cyane ku isi bifite agahigo kabi kuko ibiribwa birimo proteine bikoreshwa mu gihugu byagabanutse cyane. Ku mpuzandengo ugereranije hagati y'umwaka wa 2010 n'2024, umunya-Iran yagabanije proteine afata ku kigero cya 40% mu gihe cy'umwaka. Gusa mbere yo kuvuga ku bukene bwo muri Iran, reka twivugire ku buryo twaburwanya ndetse tukanakira binyuze mu kigega RNIT Iterambere Fund. Ikigega cy'ishoramari gicungwa n'ikigo cya leta RNIT Limited kigafasha abanyarwanda bose kuzigama no gushora imari mu buryo bworoshye, butekanye kandi bwunguka neza kurusha ahandi hose mu bijyanye no kwizigamira. Muri RNIT Iterambere Fund ushobora gutangira kwizigamira guhera ku mafaranga 2,000 y'u Rwanda. RNIT Iterambere Fund itanga inyungu irenga 11% ku mwaka nta musoro ukuweho. Dore uko bikorwa, biroroshye cyane. Unyuze kuri telefoni yawe kanda akanyenyeri 589 urwego wiyandikishe, ndetse aka kanyenyeri kanagufasha kwizigamira no gukurikirana konti yawe. Mu kigega Iterambere Fund bakira abantu ku giti cyabo, ibimina ndetse n'ibigo byifuza kuzigamira abakozi babyo. Kuzigama no gushora muri RNIT Iterambere Fund bifasha kubaka ejo hawe, aho umuryango wawe n'igihugu muri rusange. Ku bindi bisobanuro hamagara umurongo utishyurwa 5890 cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 87 90 0207. Iyi ni imwe mu nzira zitagoye zo kwizigamira no kurwanya ubukene. RNIT Iterambere Fund.